بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا چقا مخلوقات گوهنا هنك نياري واهنا، مار نياري مشكايا، جيجو نياري مارايا. يعني چقا مخلوقات گو خود تعالى خلق عندنا هنك نياري واهنا. انسان جي سي نياري ويهنا، يك جي نفساوي دائما امري وي بخرابيت كي يرك حياة انسان جي هبه بيا نفسا خوان نكي ياد دوا نياري انسان دنيايا يرك انسان چاوي خو نبرد حراميه وقتی گو مگو دنیا مقصدا ما پی حراميه. انسان وقت دنیا ده هر حراميه گو بکه جیرته گوتن دنیا، اما وقت بحلالي عشا بکه جیرته گوتن آخرت. چونکه هر حلالیه ده خیر کیا و هر خیر جی یکی دبی بال آخرته و یعنی گو مالتش حلالی به تخوازه بر دنیا تفیا تبه تشتك نابي. حضرت سليمان خود تعالى دنيا تف خستبو بن ملكي ويدا حتى جن وحتى حيوانات وحتى با خستبو امري ويدا، اما پیغمبر خودي بو. دمك دنيا چيا؟ دنيا حرامية. وقتی گوت بچكك حرامي جي قزن چبكي جويرته گوتن دنيا، چونكي حسابي وهي روجا قيامت الاخرت جزائي حرامي كشيني. یہ سیاہ جی شیطان جی وقت خود تعالی آدم خلقان دیا و حتی رجا قیامت نیارتیا خوب انسان را دوامت کے. خود تعالی دو قرآن دا سورة الزخرف دا دبی ولا يصدنكم الشیطان دبی بر الشیطان وجری حق نزیورنه وجری حق دور نکے انه لكم عدو مبین. چونکو شیطان نیارکی آچقا بلیا نیارتی باوے ما آدم رکریا، باوے ما آدم ادیا محاوا جنت درخستیا نیارتیا وی بلیا و شیطان نیارتیا خوشی ناوشیره شکرت کے. دو قرآن دا بعثا نیارتیا خوشمرت کے. دا حدیث دا شیطان گوتی ربی خو گوتی یا ربی اب مزناطيا تصندخم حتى رحي إنسانا دبدن وادبي أزي واغرينم أزي واجري درخم. خود تعالى جي قوتي الشيطان أجر عبدي من توبة بكي بشتيقو خطا كر توبة بكي أجزي يعفوكم. تشقا وابغريني وقتي أو إنسان بوشمان ببي توبة بكي أزي توباوي قبولكم. دمکی دقار شی خطا دا گرک یک چوب که یک توبه بکی یک پوشمان ببی. جانا دحب انسان دلیه دهلن وقت ایگو یک جوانا هره به ازور دیلرم ایدی قلبی وی سار دبی رحد دبی ولا خطا خوفیم کر وی عفوت کی. خود تعالی جی غفور و رحیم. وقت انسان خطا که بکی خود تعالی توبه جد خوازه. وقت او انسان توبه بکیش پوشمان ببی و خود تعالی توبه وی قبول کی. شیطان باوی ما آدم جی خاپان، اما حضرت آدم دعا کر گو یا ربی گو ظلمنا انفسنا گو مظلم نفسا خو کریا گو اگر تم عفو نکت ما مغفرت نکی امی ضرر کن. خود تعالی جی توبه وی قبول کر و جبر له خود تعالی گو اگر عبد من خطا بکی یادتوی بغرینه وقت گو توبه بکی اجازه توبه وی قبول کم. به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روزه که جناب جه دیام عایشه درکت چو دروا دیام عایشه گو قید چو باوا پیرکه خویدی عاجز بو. وقت وگریا پیغمبر ما گویا عایشه معده تخرابویا قید تقسقان مش بوی گو یا رسول الله گو چاواز تقسقان مش نبم يعني زلامكي وقت زلامي مبي ازيش خوي قسقان مش بم. پیغمبر ما عليه السلام گونا شیطان تحتی دوراتا گو یا رسول الله قی شیطان هر کسی هيا گو اره شیطان هر کسی هيا گو ما ایتجی هيا گو ایم جی هيا امان کار ضرر ابده من ایمن تسلیم بویا
بجه demek ki şeytan vesvese çitke tavece kalbe insan. Yek göre va şeytan vesveseya. U surete A'raf da şeytan ve vesvese xoji jmara dibêje. Dibe ya Rabbi dibe azêj pêş ve çime insana. Ve min xalfihim azêj paş ve çime insana. Ve an eymanihim azêj mile raste ve çime insana. Ve an şemailihim ve azêj جعلي چپ وجچم انسانا ولا تجد اكثرهم شاكرين ودبيا ربي وهو قاسي غرن تقلك انسان جوهنات وشاكر نابيني يعني وجري در كفن نما شكرتتكن وجه شيطان دمكش پیش وش باش وج هر آلي و ت انسان پیغمبر علیه السلام حضرت حسن و حسین دانی نسل چوکي خوا وقولا باوي و ابراهيم خليل جي افدعا جي اسحاق و اسماعيل رد كرن دائما پیغمبر ما افدعات خوان دقو اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة دقو يا ربي بوا كلمتي تام از حفظ خوا جي شيطان دكم و اجوا حشرات زرالي و جوا شعبه خرابتكم بالتا يعني يا ربي از خطاوج متى از حفظ خبتتكم و بوا كلمتي تام دكم جوا شيطانا و جوا حشراتا و جوا شعبه خراب شخورجي و شتورنكي خورجي ولو دعات كر حفظ واج شيطان تكر demek ki insan gerek daima çipke hafza xoş şeytan bike daima şeytan gnas bike uzanbe goneyare ki açıqa dibe diya masafiya peygamberim i'tikaf de buhata bale peygamberim aleyhisselam per hana ki iştagli civat giredan duvra goya Resulullah zeçme male peygamberim öderxsta dervay camiye bu dahar male دزلام دور درباس بون پیغمبرم علیه السلام گو بسکنن گو مزه اوینا پیرکامنا اوا گوند بینن دیاو صافیه و صحابیه گو یا رسول الله گو قیمه شبهش تکن گو نا گو چاوا خویند لاشه انسان دادگره شیطان جی دمار انسان دادگره یعنی مثلا پیغمبرم چکر حفظا واش شبهه کر مثلا انسان بکی چوبا نوی علی گوتبان عجبا او پیرکابا پیغمبر کی بو جبو گو او شبه نکوه قلبه وا پیغمبر علیه السلام گو اف پیرکا من صافیه یا demek ki چاوا گو خویند لاشه مددگره شیطان جی دمار مددگره گرک ام دائما ویناس بکن و ام گورا اولوجی تدبیرا خو بستنن demek ki se neyare insan hana se neyare mazın gozarer eddine insan dünya insan ji ve ahirete insan ji yoktkın yekje nefsa insana nefsa insan daima emre insan harabiyet ke gerek yek biya nefsa xwan neke yad dua dünyaya وقتی گو یک تکه نوا حرامی و نوا دنیای یکی دیسه آخرت دور کوه افجی نیاره دوایا و یه سیاج شیطان چاوا باوی ما آدم را نیارتی کریا و نیارتی خوب مرا جی دوام تکه و حتی قیامت جوی دوام که گرک ام جی دقارشوی د تدبیر خوبستنن ام حفظ خوا دنیای نفسه و شیطان بکن ام بری خو بدن ریا خوده و ام دائما حاضریا خوش آخرت ربکن خود تعالی دبیول تنظر نفس ما قدمت لغدن بر نفس میزنه بر انسان خو میزنه که حاضری کویج آخرتاوی را هیا تنیا ام ناوا سیمها دنا ام ناوا خیره دنا و مرجب هندك ما يم خلاص بكنا بكفنا شعباني يعني ما هكو روجك دروج معناش رمضان را وام نافا اكليمك خيري دنا قالك ام دائما دستي خوفكن ام بوشمان ببن ام بيا ربي اس بوشمانم حچي گنهگم کرنا خوزيم نكرانا
از ایدی ناکم یا ربی تمن و ذریتا مش جمیع بلا محافظه بکه یا ربی استقامت بدیوا یا ربی زاروک من ذریتا من دریا اهدینا الصراط المستقیم دا بمشن یا ربی ریا دین تبنا مشاندن یا ربی حقی بمشنن ویش کلیک جوار دعا بکه بیا ربی تدین و دنیا زاروکم خوش بکه یا ربی تو اجاگر جانم محافظه بکه بویش کلی جوار دعا بکه دا او دعا تأثیر بکن و زاروکا اصلاح بکه نگو یک نفرات زاروکا خوب بکه ذریتا خوب که مال خوب که یک دائی مجبو اصلاح دنیای و انسانا بشغله ها گوروا مسلمانی اوه اجا خود تعالی ما جميع بلاء ومصيبتها محافظة بك خود تعالى و روج مبارك حق مدى خير بقرني خود تعالى ما بقيني مها رمضان ودو مها رمضان ده خود تعالى عبادته جوجي راضي ببي اجمع بدي كرن اسلاوي خوش ورد شينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.